Kejapan japot Om Swastiastu. Oing Aratu Idudani Pemekas Paru Pamiru Sanedahat Kusumayang Titi Nemangkin jaga cerita yang tidak Yatu kocap ingyan pemarkin dani Ijab buduan Ulangun jeroning ati Risade kala kowe tenan dani ijab buduan Dahating kapariangan Risa jeroni parimana nying apa seramane Napi kesaning awasana yang ijab putuan dahating ulang duaning rikala nipuniku ngantenan keluihan pasramane tetanduran padolu pilih-pilih puniki kewentenan pasraman sampun kejangkepin antuk sarwa pepayonan itu sanedahating becik pisan duluren suaran gendong Dewa ratu aku napi malih ritat kalau puniku kadurin antuk suaran bajrun sanedahat ulang pisan sadasadaring idro buano ngayo tinggian suaran gendon tuh dahating mangurinting ngayo dahating ayunin dan bina kowe udah nanyeriku ring indroloku noliatangke sesampune moas cupuput dane ijab putuan menekadi ngantenan
kaulangan pasrahan nemang kini glesitan tangkil ringan itu yang makarsi Muaniangan zaluir Risejroning penangkilan dan eja petuan wantang ngatur ningayang saluiring punika bidabda parindikan sang resialedang ngandia Sesampune muas tumandeg ingyan atur dan eja petuan Dewa Ratu aku dab halus banman ingyan rendah pawacanan itu yang makarsiaku udah sang abadu udun itu cening japutuan sang abagus idewo para sidek dewo pada tangkir kalian memang Pakang dini managang Nijani lautang dewo to dini tu dewo negak pakan di samping bapun ini melahang nampi pirengang yang dewo buat pitutur bapan melahang pesannya ni dewo tu menampen suwireh tutur ni kenenan wantah tutur sana pingit dapat luih mau kamu ngawe desang rahasia ngandika riwau kadiasa punika pinake pemahbah pangasaman pangandikan itu yang makarsi nemangkin ngawiwitin raris angan itu anak insu ngerendahang sabah awajan keutamaan sang yang aji nane cening sang bagus japutuan itu Nijani bapelah karma bahan buat kaluihan kautaman daging-daging sastra jingin entriwu waduan ing sastra agama buat kautaman
haji wandah jemedak metu saking daging sastra agama ni lan sastra paraga iku alar kejangkepin antuk sekatahing daging sastra paragun sane sampun ke surat risa jroning punika wede semerdi ne saya patut kanda hating luwih mau tamu ingian kaluwih kanda ing sastra haji ne patut jenenake buku dewa ninco pangri sedurning parimana Sakiwalo ada nyen buat pangidihan bapun de pesani dewa medua paro pangulang parimana dewane duaning sastra agama wantah bina kesundi sesuluh kautaman dewa rita kalau dewa nitinin kauripan di kiri jagat segala